أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من جميع السلف غفارات راجعه ಹುರಿಹಾ ಕಂಕೊಳ್ತಕ್ಕೆಗ್ಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಇಲ್ಮು ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಕೂರಮುಂದ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ವೆರಿಕಂಕೂರ ಮಾದೆಗೆ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಹೋಗ ಖಾಸಕೊಂ ಹಫ್ತಾಗೆ ದುವಸ್ತಕ ಬಹಾಲಾಗೆ ಅಗೊಣ್ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾ ಎಗ್ಗ ತಕುರಾರುವ ಗೊತಂ ಎಕೆಕಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಹೋಗ ದರುಸ್ತ ಬಾಬಮು ಎಬಗೆಂದಂ ಎಗೆತೆರೆಂ ಮುಳಿಂ ಆ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಂ ಅಗೊಣ್ಮೆ ಮಿರೆ ಮಿ ಫಶನಿ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರ್ದು ಹೆಗ್ಗೆ ಮಗುರ್ ನಮಾದ ಫಹುಗ ಅಗೊಣ್ಮೆ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ದರುಸೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನ್ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಅಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ನಮಕಿ ತಜ್ಕೀರ್ ಐ ಹಂದುಮ ಕೊದ್ದಿನು muhimu beenumaki agunmen mu'minun kamuga waati abadume agunmen nan handan kod devum muhimmu ada agunmen handan kurum wes muhim handan kod dinumaki waram muhimu kam insana ki handuma netumuge tere gawami eya ekuga insana handamu kod deve handuma kod dinumuge tereng enaya ituru ilmu wes ungeni gendan. Allah subhanahu wa ta'ala نبي صلى الله عليه وسلم يا وحي كربا أنجوني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كلك فانو هندم كدب واش هندم كدب مكي مؤمن تكون منفع قرآن كمك إم لو بيت أخوني أقول منك إبس درسك إبس علم مريك إبس تنجا دكا وهكتاكي وهككا وجن نوع nuwas dekewen sababaki wahakatabani nimif tevi saharuge terega nabiyya sallallahu alaihi wasallam ogumenna bayan koddevi echen ei diinuge wahaki ehmbima vetuwe midiya saadasateka etan aharege terega ogummenge ilumberin kuri kurevvi bora masakkata e ufuli himmata minnatuge hagigatuga maqsadaki evves haliga ecche miistakunna hameya genes dinumennu tibefuna engi wada gannaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya pulge tevis aharuga Allah subhanahu wa ta'ala wani midin furiham kurabba em hijran dihawana aharuge hajju mahoge hajju duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya arafatuga hunna wani ko Allah subhanahu wa ta'ala المائدة سورة تيموان آية باوالا ووا ينقوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ميدو تيمان إلهو تيبامي هنگي مچا
timan ilahu subhanahu wa ta'ala ge niume furima koddewa fime timan ilahu subhanahu wa ta'ala tiabami hunna timan ilahu ge din furima koddewa fime timan ilahu subhanahu wa ta'ala tiabami hunna dine gotuga islam din ruhi wadikim wame edu hafahu nota edu hom feshge nota nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya do kore mafahuga demmi dinuge ilmaki a echennu ehnamas insanaya handuma koddinumuge muhimmukan algon men dannam mi divehi rajye ki islam kama nosate kin ha aharo wefawa qawme ehnamas algon menge terega nudatuma neenguma handuma netuma handa nattaluma ureduntan ei algon men riya duwalu tajriba kuramundaka kumme mihige nafsaki bes emihige nafsan handuma koddeven jehe nafse em lobeti akhunne warag gina fahara algon men darusege wahaka dekevunima komme stanega dini programme onna wahaka dekevunima algon men kirahalumaki a wahake nudakkan timanna men nudanna ecce nukiyan lobeti akhunne awahake algon men nivunas algon men nudanna ecce kiyan shehunna nota ilum merinna engi wada nugelne vies algon men handuma kurun ebabenu lobeti akhunne Allah subhanahu wa ta'ala algon men mire warabbudu minnate kurabba barakatade hukurdoge irosuma ekuga emme furtama farul namadu miskituge jamaatuge kurmuge tawfiq ila subhanahu wa ta'ala agumme emmenna minvar kurabba eyafahu ila subhanahu wa ta'ala ge gikolta kuteren gikolega ila subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurumattaka ila subhanahu wa ta'ala ge deenuge ilmuge mattaka madukullumuge tawfiqu Allah subhanahu wa ta'ala minvar kurabba agum menge tereng be funnaki sida mi darusge ummiduga hazure be fun ekam agum menge tereng gina be funnaki mi darusge ummiduga mi miskitan hazure be funne no ekam ko darusge khabaru libumun e darusga bawremuge ummiduga madukolle Allah subhanahu wa ta'ala agum menge hituga wa niyatuge teduri kamattaka mire mimiskitan haziruwi misonge tereng algon men ikhtiyar kurawwa mi majlisga madukurumuge tawfiq devwa afmiwani lobete khunne kamaki kodakamennu algon men miskituge ek hisab takun ha ala miskituge ek hisab takun mihun madukamuge ihsas kurawunas algon menge mi majlisaki qaim kurave emme bodati majlis takutere majlis algon menge mi majlis wani furifa algon menge matiga wani mi miskituge fange fila nota maccanguri flota kamuga yes algon mennum feshigen gos hevwana uda hameya algon menge mi majlis ga mire bavire munde Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge dhikru kurave ila subhanahu wa ta'ala ge dinu ge ilmu ge mattaka ila ge anutakun jamawa majlis taka funuwa khassa malaike bekanunta ebbe kalaku anebbe kalaka wada kurawwa wiha viskariga mi majlis ga umattaka egotan ebbe kalaku anebbe kalege mati maccan ebe kanun mi majlis ga bayru wada got mattaka tibbawa ebe kanunge fiyafruta tiri kurawwa dhikr nimende darus nimende kun kamegge matiga majlis ge ahulu werinna faafa fustawa devun adi dua kurawumuka lobati akhunne nikam visnawa algum mi majlis ga ishini sure algum men teduwe joma dande malaike bekanun algum men nan ebe kanunge adadu nuwas engeha gina bekanun takin algum men geteren komme mihige faafu sawade o mangedi dua kurawum gendawa kiha bodo kamiyabe kiha bodo niumatetto reya dualu kudi bodo eto faafe kan aragano munda insana efu algum men nan
hama himen kan Allah subhanahu wa ta'ala bawalabwa ballawa miharuti tibbevi mi majlisga ilmuge komme majlisaki mi fada majlis mitanga tebe fon nutibbawane hippuluge nutanos kama akuge waran hinhama jehelagen hinhama johoma sobaki mitanga dekebeni Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa kurumuge wahaka ilah subhanahu wa ta'ala ge niumatu gowati suruge ge wahaka ilah subhanahu wa ta'ala yang uradigan artakun nguri azabuge wahaka ikan kamaki awgum menge nafsu takal iman kama aro kama kana libidene kame Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub iman kama ga ahlu werenge hitaka hamajhun libani edamihum Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kurumunne alifahe Allah ge matin handuma kurumun hitakan hamajhun no libetoy algonda kasor lobeta khunne algon men mire mi majlis nimma teduwegen dani ehin algon men gina evun taka khilafa hingama jegen wa haluga mubarat belumattaka algon men tanegga madukoffa detin gadiru madukoffa da diumuga algon men nutana waskan ihsas kurave film belumattaka silsila belumattaka algon men ge hayatun wagutakin heda kurmafahu ebugut koluga algon men ge munifu hifila kama ge ihsas kuravunas en komme majlisukum algon men teduwegen dani rahmanu anta ilaha kuttam vijje kama ge ihsas kunu algon men ge dulum algon men ge kamfatun nuta algon men ge lalum etafafayen algon men liumafahu ya khilafa mi majlis ga algon men madukurumon algon men ge faafu hewegen diumoge itura algon men na rahmel levve algon men na ilmu itura libigende Allah subhanahu wa ta'ala algon men na meduga fakhuru rodigannawa Allah subhanahu wa ta'ala algon men na meduga fakhuru rodigannawa majlisen ilmu ge majlis obeta khunne agon dannawani nama ilmu ge majlisge khabar libijje kam vanama e majlisga haziru e hunuma tiba faruwa kuranu qurash e agon men libene agunu kurwe fada ni'mati majlisga hamekane haziru inu tima danna ma'lumatake dewmun dis tima yang handuma ko dewmaka ekiga timage faafuso man idi malaike bekalon kindineri duwa kuravum gendawan rahme bawale vevene hamahimen kam bawale vevene Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge kuttam vegen wa malaike bekanu ge majlis ga algun men ge wahakan ila subhanahu wa ta'ala fakhuru digannawan lobe khunne hugum men insan min nikamati riyadu wal kushan aragane ve insana e insana ge dhikru rabbul kainat subhanahu wa ta'ala ge majlis ga kurawmaki kum fada sharafet kum fada maikamet algun men kiha edemto algun men ge wahaka majlis hoga dekeben heogotuga algun men ge wahaka mati majlis hoga dekeben council taka ministry taka raisul jumhuriya ga arihuga mi kun farayta kitto kainatu ge milkuwari ilahu ge nisbatu ila subhanahu wa ta'ala ge majlis ga elage dhikru kurave alaki kun fada matiwari sharafek ga wane aletto lobete khunne enka magun men mire kuda ugot kolaka balalani ilmu ongenu muge muhimmu kama behegutu forotama kama ki agun men emmem bes ihsas kuran engun nuwata ilmu ei komme hem benu wacce agon men na komme kame bes koreven oti engigi ei duniyawi kame kurun kamuga bes adi ukhrawi hayata gulun huri kame kamuga bes enama mi engumuge hagigi engumaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa kurumuge engum duniyawi gotun insana kan ilm takallibumaki etedemme warar rangolukam ena tandur filanakam ehennama ena ki haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa nukurave ila subhanahu wa ta'ala kuttam wa nenge ila subhanahu wa ta'ala uradi gane unas enen nenge fada mihi kamuga wanama
efada miheki hama nudanna mihe arai bohun kiyani jahil maqsad ki eves hanega ene libifawa duniyawi ilmu nikamet kollu mennu nikam ballama tibefu denwadagen tibbe minto makkage rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidayatagen wadagen ma kurige duwastaka jahiliye zamanuge namun nandefawani ebami honnaki ekechibes nenge bay vimen no e zamanuga duniyega ulunu mistonge tereng ebami honnaki hagigatuga tandur fila bay ekamaku ebami honna ma'rifa nukurevuni ebami unge haggo veri ilahu subhanahu wa ta'ala ekuga ehim fara'it takan ebami hun alukun koramun diye ehn nuniya arabinge terega mehmano dari ada kurmaki miyadus duniyega mistoku nudeke fada mehmano dari ebami unge sharafu kamuga deke timage milkiyatuga emme bakariyen onna miha ena kariye ziyare kura mehmana taka qurban koggen farik kolaka genestinumaki ebami hun kommehen kuranjehe woru kame gotuga deke e giturun mistakunna ehiteriuma ihsan tere ulumaki ebami unge terega hurikanka ehennamavis ebami hunna jahilunne nota jahiliye zamane egota nandefawani ebami hun allah subhanahu wa ta'ala ge dim ma'rifa nukur musab ehm lobata khunne waram muhimmu kamen algon men mi ilmu gen mataka masakki kurmaki mi adaki ilmu gen ma wasilat tanawasufawa duwasware engirega tanegga fotin otto bala hodagin e fotegge deri gando detere algon men hawagen kiyafiya nuniya etche enge kan nove gina faharam mihe ko bunede ade nive mi do algon men na wasagen bunede adu iven e giturun komme wagutegga algon men mi zamanu ga emme ginam benon kura social media ge ekiki wasilet takun algon men na waguta dini ma'lumatu miharu hoden eburi algon men ilum merenge darusta record kurevigen e algon men na fahumves ado hale vene goy hame jefa ave mi wagutu mi miskituga mi darus kuriye dairu duniyege komme hisabakun dive rajyege kenyennu duniyege komme hisabakun algon menge fp page live ballawa labaf kamavana algon menge mi darus miharwes ivemum fennamun dan ema zamanaki ilmu amu fawa zamane wasilata tanawsu fawa zamane agumenge tereng kitab be fulunto e ilmu ge agu wazan kon e ilmu gen mattaka masake koran lobeta khunne ilmaki sharafe ilmu ge mane ki nota maqsad ki nota ilmu gen muge maqsad ki hama ikani university takuga tawlim hasil kurmennu hama ikani arabi qawm taka nuata university ta bodat university ta huri qawm taka datur kurmennu komme mihe kus emihegge nisbatun emihegge femwarun emiheka wogutuwi warakun nuata wogutu hodagen emiheka tanawiswi gotakum timage nafsum furatama jahilukan durkuruma timaya gulun huri ehem farayat khassakum enage ambi daringe faratun jahilukan durkurumattaka masake koran jehen Allah subhanahu wa ta'ala agun men alukum kuramwani ila subhanahu wa ta'ala sharu kurevvi gota en nuniya agun men kitemme alukame kuriyas agun men dan huri hisaba agun men nudevida nikam ballawa imam ahmad rahimahullah widalwani miha ku fas dolas aharu ena namadu kure ikamaku enage namadu getereng emme namadebus qabul no vide enage namatu getereng emme namadebus qabul no vide kunkamaka horata ena nudutumuge sawmu ena nengumuge sawmu namadu sahhanu waruge kamekkam mi korveni nota namadu baatilu waru kamekkam mi korveni nuata khassakon ena kibaga hituge ikhlas tarikan genna nengumuge sabun no tenetumuge sabun lobeta khunne
namada begun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korni agun miwaka medannawani enguma nenguma adi hinhazur kurma nukurumuge sawbun darume vegen dago dennew mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani alayan enage namadun ushru dihba kula ebbalibe hame gota nuba kula ebba abba kula ebba habba kula ebba hus deba kula ebba bay mihunna namadu furihame daruma libero anebbe kan ebamunge namadun ekachevs nolibide agume emmves kurani namadan hutte miha ena namadan hutti hunner ena jehgin anem miha bahur demi hun kurani en imamegge fahatugo ekoekiga as furotama safuga en harakat take kurani e jamaategga ekamako demi hunge daruma uda bimaha tafatu wegin ebade ei enguma nengumuge sobun ei hin hazur kuroma nukuramuge sobun tima boda khushu etteribe khudu etteriwan immagaki ilmungeno em Allah subhanahu wa ta'ala sharafek gotuga hagige bayan kurwa wahi kurawani innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah eilan subhanahu wa ta'ala gartonge tereng emme khushu etterikam bodwani eilan subhanahu wa ta'ala gartonge tereng ilum merin ebahi danna mihunne ekan engigen mure Allah subhanahu wa ta'ala ya alukon kura miha em lobet akhunne kinato agulmenna Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa nukure eilan subhanahu wa ta'ala yattaka agulmen kura alukomuga kiyechin ege hukumen agulmenna nengenya khushuen agulmen libi gannani waram muhimmu kamen algonmen hameken harakat take kulmuge badaluga khushu ettarikan libigatu mattaka algonmen furatama kiye ecce denegatun ilmu libigatu ei algonmenna algonmen kura alukamun hagigi manfaya daruma libigen dane sawbaki ennun kama banama algonmenna hayatun hama gelligin edi wagutake labata khunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fani lobata khunne mi enguma ilmu libumuge sobun ettenegga ekiga en hedumegga ulemun dies de insanuge demeduga tafatu hunnane waru agummen tasawwur kurmattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani law ta'lamuna ma a'lam timan kale gfana mi enge wada gannawa wara Allah subhanahu wa ta'ala behe gutum أدي قيامة كان كما مكان كان لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا تيبامهم هي أولنيه داد مدن أدي تيبامهم جنا جنا ري أولنيه تمن كلي غفانا مي أجي ودا جنوا ورا تيبامهم إنجينما تيبامهم هي أولنيه مدن أدي جنا ري أولنيه كبات عقوم من جهالك ميدو عقوم من الجنان إبرويتو روني يا رويني دنيا بي كمس وندقولن عقوم منا كريمة بيما عقوم من جبيا فاري بانغروت وات نوتا عقوم من جانتي ما جميه كمروي جندات نوتا عقوم من لو بيوري كجلي جندات نوتا عقوم من وظيفة جلي جندات عقوم منا hennuni ya hayatuga agumenna behe kame bes nun kannenge narakeng owe suorogen owe hisao belleume siratu magen owe mikankan otumaki algonmenge fahatuga madama algonmen ekankama kurimatlanje kavvalo ekkan algonmenna ihsas nukurave fada algonmenge diriulo mogamiyedu roveni waram madu eves ginafara Allah subhanahu wa ta'ala ge ذكر كوريجم واكم كم جنوي بل لو أقول من إحساس كل مرتك ميه كمروجين أقول من قصونني سحرايا قاعد تماغ ميه دن ميه نودن ميه بيس أقول من ميفنني مادما أقول من جنس إتنيجا ورول لبين سحرايا ميوغو تو ميفنني أقول من جتريجا داد دمكا جهندن أقول من هين ulunu insanaku maruwegin ena wadulum
ikam ko algun menge tereng hama ekani lehinga detim miha kununiya lulum fintikke bette manzare nufene kamboduwe hasfawa manzare nufene maruge matin ihsas korave tane nufene bayem mihun nuwitaka ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ಹುಣುಮ ಮಜಾ ಕುರುಮುಗ ಏರು ಕಬರು ಒಳ ತಿರಿಕೊರೆವ ಮುಂದೆ ಮೀದ್ ಒಗುಮ್ಮೆಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮೀ ಹಿಸಾಸ್ತ ಉಣಿವೆಗೆಂಗ್ ಗೋಸ್ಫಾವ ಮೆಂಬರು ಲಬತೆ ಅಖುನ್ನೆ ಮೀ ಒಗುಮ್ಮೆಂಗ್ ಇಯಾದ ಕುರನ್ ಜೇಕಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಕೋಸ್ ಎಮಿಗೆ ನಫ್ಸು ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا اني بس فلغا حديث قربني تبامي هنگه تري ميهكو امبينا كو دامتي تكون افالي بنغتيه تمن كده غفانا ميغي ودا غنوا ورا انگينا متي بامي هنگه تري ميهكو امبينا كو دامتي تكون افالي بنغتيه ادي تبامي هم مغتك نيكومه اس فربتك ارا حستنتن نيكومه الله سبحانه وتعالى حضرتغا تا ابد में मुनाजा देन्नमुगा अबदुगा बदा تبيه إحساس كربا مي أقول منا حقيقتها إنجفاوا إتشي هندانا نجنو نوت إحساس نكروني ما واقع نوت أقول منا نينجتي واقع إما الله سبحانه وتعالى مي إسلام دين علم جمتة باوالي في إهم بجن إما فرطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى باوالي في آيتك اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كر ما أنا بقارئ تمن كله فانك لين كين دين ودا جنوا بيكله نون جبريل عليه السلام تم فارك النوت هتر فارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دم دوغا إهنجا دي معاملات كفو وحي كر اقرأ باسم ربك الذي خلق كليك فانو خلوق كر بكليك فانو غير ربك اسمه فنون كيوا بدالو واش هم اسلام دين أي علمك جهالتك نون اسلام دين قوالني علم لبت أخونا إنسان ميد كوريا رافا ميوا علمي كوريا رمجي حقيقتك إسلام دين دنوانتو إنسان ميدو فزاغ تريغا دتورو كورن إنسان ميدو هنداها ميد دتورو كفي كينتو إنسانا فكرة أي كلامي كما بلبي كما بنيا دتورو كورن إيرو أي كلامي كما هندو أي كلامي كما بلا بيكو إيه بهيكو دراسة نكورن إكما إسلام دين جنس ديني خالق كي الله سبحانه وتعالى كم عقيدة يفو آدم قدرين إنسان إيمان كم أهل ورنا وحي كربني قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تبامي وقريم ميستكون دنيا أولفيوني تبامي فسيروا في الأرض فانظروا تبامي هم بمغا دتركوا بس بلاشي أبامي هم أولو غتا أبامي هم نبي غتا دوكولا ميستكون الله سبحانه وتعالى هلاكو ربي غتا مكان كنت أبامي هم دنيا جري أي كلاغي كما بلا أولي إنسانكو كيها نكمتي وانت نوت جمل نوت بكري نوت أليفا مخلوق كان إينا يا ور شرف كودا مخلوق كان إينا إله جه نوت رب جه مقام ديني ما إينا جه ويسنو مغا إينا جه سكوندي جه إلواني حقيقة توجا تاله إهم إسلام دين أي مي هلوالا دينو مغا تري إهم بما إسلامي علم مرين كوربي مسك بجن دي إنسانية هلوالا فاوا علم مغا تريا فطرة ديو مغا سو بيغوتو لبتي أخوني الله سبحانه وتعالى بلوا أقول منجي بقفافو آدم عليه السلام خلوق رف مفهو ملائكة بيكلنا إذا كوني إكلي فانو جي شرف إكلي فانو جي متوريكا كن كما كنتم وحيك ربني وعلم آدم الأسماء كلها تمن إله آدم غفانا إمها تكتيك ننتا أغن نواد في أقول من إنسان يتكفشون الله سبحانه وتعالى جنوا أقول من بابا فرنوة بفاك لونج فرتم الله سبحانه وتعالى دفي كده غفانا علم
كها وركا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إفو ملائكة بيكلنا أنغوني تي بيكلن فيدال ودفاش إكليك فانا تمن إله ميونغن ودف بتكتيج ننت تي بيكلن نكي تدورين كمغاوان منكي بيكلن دواغ كن دواي إبيكلن دواي الله سبحانه وتعالى حتى تقا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كليك فانو كبير رب ملائكة بيكلنا وحي كرة في هندي تمن إله بمغا خليفة يكو إبلغوا مي هندوغا بيكلن بدالوني دنوني بمغا لي أهرواني أدي بمفساد قرآن مخلوق إبا إله لفني هي الله سبحانه وتعالى إكمن إنكار كرة بمغتون تمن إله سبحانه وتعالى بمتي غا ملفوا إنسانو حقيقة كي بمفساد كل لي أهرومن نون كما إبانوغي أصلوغا إبانو تبكا مفانما إباني هنكي علموغي أهولو ورنكا بيان كرفوا إيانغواني وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إبيكلون دندوني كيكيتو قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إبا إلهك هستاهر وانت كما يتمن بيكلون إبا إله أنجبا دب بعلم النون تمن بيكلونك نتئهم بما تمن بيكلونك تبدال ونتي وحي كور بعلم إنجي جننوي آدم عليه السلام شرف دب بعلم جنوا دب باقي يفو بيكلونا الله سبحانه وتعالى دنجي وحي كور فني آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أنجوني كليغفان إنم فرتكم بدال واش كليغفان إنم فرتكم بدال ونيوم معكوغا الله سبحانه وتعالى دم وحي كربني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تمن إله وحي كربي هند ملائكة بيكلون تبيكلون آدم غفان السجدة تيرواش علم معرفة شرف دكّي ومتّكا إنسانية نوكي علمه نوكّن بيان كورف متّكا إبيكلون إنغواني هوريها بيكلون سجدة تيري وداغن نواش إبليس فيها هوريها ملائكة بيكلون سجدة تيري ودا علمه مقام الله سبحانه وتعالى دكّي إنسانية تكي علمه نوكّن علمه مخلوقكّن بيان كورف مغتون هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من نفني مولي دنيا كي لون اللفيجن وا اتشكم غبيان كربا علمان ولا مولي دنيا حياتك لون اللفيجن وا حياتك دتمان ولا جاهلكم غه تريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني أبو هريرة رضي الله عنه رواية كليفان ودان رسول صلى الله عليه وسلم حديث قربي ألا إن الدنيا ملعونة دناشي دنيا كي لون اللفيجن وا تنك بلّو عنجتو دنيا كنوركّات أقول من تجربة كفّين أقول من إبا دكيم دنيا كهوري وربلي كما نتنوس كما أنيا وري كما حق نولبما وينا ترالا ميهما لون حق جنبا تني إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إتانغا وكوريها كما كي لون اللي في جنبا كم ماني دنيا غلون مري نو تو دنيا تكا كورا نو دنيا ಗೆ ದೈವಿಕ ಮುಗ ಕೋರವೆ ಕಂಕಂ يفو حديث قر إلا ذكر الله وما والاه الله سبحانه وتعالى ذكر كرما إلى سبحانه وتعالى ذكر كرما غلون مري كم فيها وعالم أو متعلم علم أنجن جنوا علم وريكا أدي علم أنجن مندا داري وركو فيها أقول من قتلين كم ميهكي عالمك كمغا نوبيجيا متعلمك كمغا وانغ بجي مو علم أنجن ميهك غتوغا أقول من قتلين كم ميهكي بس أنجن مسكة كرامي كوانجي أنجن نومكي أي دنيا جلاونتهم أقول منا سلام بجندانت كم هم بما دنيا حياتهم الله سبحانه وتعالى مي حياتك مي دنيا نمون جنوا هندوغا علم أفلوا دنيا علم الله سبحانه وتعالى أفلوا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام كارم أنر وكم جنوركات ركم بيان كرم قطن حديث قربني إن من أشراط الساعة
qiyam kari vejji kamuge alama ettaku terega himene kameke an yurfa'al ilmu ufullew wa yuthbitu al jahl jahilu kan amu wegen diyum wa yushrabu al khamr adi ra bovun nganeki rabuyun ginavun wa yudharu zina adi zine faalwe amu wegen diyum la ilaha illallah abad akhunne agunde hito mi satta islam gam agun mennaki agun menna faharega mi fada kamen nufenun ekashigem wani ekamakos ballawa agun menge tereng ilmu ufulfa wa minbar hessatek assatek nuwasatek ehen gos hator fassas rayitun diriule rashuge council note jamiyatakum emmen ekowegin bodu singa darusek ilum mere gengos aharako emme farako bawwala iru vissaka fansahaka rayitun nuniya berrashuga haikami hununiya e darustak innuwe mubarate bevenya shoe bevenya ballawa argun menge halatu kun fada vishnu metto argun menge mihiri ballawa raluge wahaka argun menge tere medo amme fawa minbar mihun diriule ratthoge dande reve fa alivile ruga ukale fawa husfulita zinege wahaka argun men medo mi haram wa birugonna kamakan no kuliwaraka vejji argun menge terega komme miheka behe gotun komme fada wahake dakkam wes heyo ei kive mistahunge visnuma halatu huri eha daru daraje gavima im rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korvani yurfa al ilmu ufuligen diume ebe egetere balla algon menge halatu miedu ilmaki algon menge terega miedu euruge gadare koravi echenno izzet teri kaman algon men nandeni ilum merinna kan no miedu ilmen netes heyo waki gotakun waki mansibel libuni ma eneki mujtamoge huriha kamaka behutum wahaka dekke nemihe novitaka allah taala ge deena edinuge shariyata behe gotum bes hama wahaka dakkamvi ehmi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwani qiyam karimun faarwane jahilu bayaku roye biday ilmen jahilu bayaku ebamihum mujtamoge kankama meduga baskiyam feshumun ei qiyam karimuge alamate gotu ema lobete akhunne agul menge wagotu kolwes hama wejje fuderaka gine irus wejje ehmema meha hisaba kuru kollana ehnamas agundu hitun muhimmu nukuta eki agum menna fursate libijje kama vanama las nukurawwa ilmu ngen mattaka gada ala masake kurang ebajehe ei sharafeke hamekani ei tima ufula burenno heda kolla waguttakenno tiba mitanga majlisga komme tanegga ilmu gonu mattaka ishinas hisabum feshgen ena majlis nimenden enni malaike bekanun ena ya faafu somangedi dua kurevumuga malaike bekanun ena ya majlisga tibbawane allah subhanahu wa taala ebeka behegotum fakhur werikamge basful wahi kuravane evvore bodukamaki lobeti akhunne mi ilmuga mi behave echki warata modele ekamaku emme sharaf weri muda ballawa misalaka agun mitanga ishindagin tebe funna fassatekaage nuutu bonditake bahamun dakama vanya mi miskitan ennuwani kaakoto kombet agun menge halu visnu hunnane goy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani abu darda radhiyallahu anhu riwa kurawani timan kalefan adu sevime rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani kon innal ulama warathatul anbiya ilum verinnaki nabi be kalunge warta verinne ilum verinnaki nabi be kalunge warta verinne kochetto be kalun warta kurvi innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhama nabi bekalunaki dinara dirham warta modelu gotuga du kurawwa bekalunne nune ebe fon adosa agun menge sahiba sallallahu alaihi wasallam duniya du kurawwa wadagine wekale fanuge milkiya to ganen evvesech hamaykani otiya on ichki addane
hanguramaga rakkaateri kama beenun kura addane e addana oti yahudiyegge atuga ekalege faanu daranya nengebi godan kolegge nota kaayiti kolegge badaluga ba'dhaf sallallahu alaihi wasallam innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhama nabi bekalunki dinara dirham warata mudalugutuga du kurawwa bekalunne nune innama warrathul ilm ebekalun warata mudalugutuga du kurawwi ilme en emiha ko libige minvaren ei warata muda nabi bekalunge warata muda emiha e libigannani faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir ena e ilmuge tereng emiha ko negi minvarakan ei enaya molu hurikam lobata khonne kibe to ogo men fasjembe kibe to ogo men awadi netem vi dinuge ilmu genem vima dinuge ilmu genewe majlis ga ogo men ishin nam vima ekam ogo men ebaje awaswe gannan ogo men ge hayatuga ghafilukan amille nafsun jahilukan amille nafsun ufuluma ekuga timage belumuge doshugawa ambidarin ebami hun jahilukamun salame begemba ba ekamuga womattaka ilmu genumaki waram muhimmukame doek Allah subhanahu wa ta'ala gomenni ila subhanahu wa ta'ala ge diinuge ilmu genumuge tawfiqu devi fawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith basfulugawa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo kamen irada kurawaf kama vanama emihe kan ilahuge din ungannawa devwane hadith kurawafa basfuluge tereng hiyo kan algomenna minbar kurawe baikamuga levum hadith kurawani man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din Allah ta'ala mihaka alaka meduga hewgoten irada kurawafiya ilahuge dinuga emiha figuhu veri kurawwanete واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.